Veresi kile. Şunun için iki kurşak bizning mine. Olарды bütün жерде yaratалар. Юбилей болганда bizning юбилейный тур булды районнарда. Куян һәм bizning бүре. Міне ол бүре инде bizning Артем Бекматурони. Куянны bizning Алия Матур, ол бүйші кызыбыз да bizning. Шундый дуслар шикелле алар. Мен аларны берничә көн күрмәгәч, туганны күрмәгән шикелле. Василия ханым, үзегез уйнайсызмы шушы курчаклар белән? Әлбәттә, спектакль куйганда, беренче постановка булганда, мен һәр вакыт сценарийны үзем язарга тырышам, үзем карыйм, ныгытып төннәр буе дигәндәй һәрбер моментларны. Аннары инде репетиция вакытында тавыш куярга, кайсы бер артистка бит инде әз генә җибәргә кирәк, булышырга. Сүз буенча, пластика буенчамы Qaysı birler. Hazır indi artistlarımızın usta oynuyorlar. No yöneliş izlek yerden kirek. Min her vakit bu rejissör olarak mı indi bu? Eye rejissör olarak. Постановка. Mene min üzümden yaratkan dostlarımla. Buyan. Hıların işitinin. Ey be Bulgar FM radyosuna barsana da selam. Bizde Fulyan Seli dostlar. Ordım dostlar. Niçin maşinada bagajnikta kısılıp kildim. Tüben kamadan 3 saat boyu. Bir kulağımda direkt ordup durur. Sulaymany. Ortayındır, ortağa yığırma. Hazır var nerse de. Yaxşı bular. Bula indi bula. Bulgar FM Kazan Tümen kamadan. Min köp gene selamlarımı getirdim. Haller yaxşı mı? Yaxşı. Niçe günde yaxşı bulmasın? Mında bit muzika. Yumor, bir нәрсе de var. Dostlar, bir нәрсе de yaxşı. Allah'a şükür. Radyo tınlavuşlarımız Uyan bilen Yabalak engemesi, diyaloga. Min kuşaklara koramadım da, min sizge gide korap tırdım. Vasile Hanım, obrazga kirip düşümü. Yabalakını dürüsün etkende bir yaratmayım. Ağır, sülper, ekran, onu kubisi unuya almadı bizden. Ol ağır kırdı. Bizim uynavuşlar, men etem, ol bitinde ulana atırgan, fikirler yürütetirgan. Kuyan bilen böreni tiz uynuyalar bizden. Emine yabalak, ağırrak bara. Barısı da bulduru bitir almayı mı? Şu ayır istem. Mında indi ustalık, tecrübe gerek. Dürüst. Emre artistlarıгыз белән әгәр дә берәр нәрсә дөрес булмаса, алар белән утырып сөйләшәсезме, әллә эй булмый инде сине дип алмаштырып куясызмы аларны? Yok, almashtırmayız. Men her vakit aytам, teatr studiyada da artistlarga da men aytам, vaqt jetmәгәндер әле сиңа. Vaqt кирәк, кем беләндер сөйләшергә кирәк әкрен генә. Кем беләндер ниндидер спектакльгә барып кайтыргамы, или аерым уйланыргамы, төрле метод formalar kирәк. Мен һәр вакыт әйтәм, образга керер өчен кемгәдер 1 сәгать кирәк. Кемгәдер 1 ай кирәк. Бәлки кемгә